Dobit ću diplomu, certifikat da sam krojač namještaja i robe. Pošto sam ja lice sa invaliditetom, teško je naći posao i ovo mi dosta mi znači ovo. Ja sam imao volju što je u mome gradu i što mi se sviđa posao i što ovaj posao otvara i druge mogućnosti. Jedna od misija HELP-a je da u posttranzicionom vremenu pomogne ljudima u nevolji da ostvare planove, obezbijede egzistenciju i sačuvaju dostojanstvo. U okviru projekta Unaprijeđen pristup tržištu rada za žene i mlade na sjeveroistoku Crne Gore, od juna 2019. godine organizovali smo stručnu obuku u 7 opština u sjevernoj regiji, u kojima je 18 preduzetnika za različita zanimanja obučavalo 30 mladih ljudi i žena. Projektom su bile obuhvaćene i opštine Podgorica i Danilovgrad, u kojima je 5 poslodavaca obučilo 10 osoba. Već godinu dana sam na Zavodu za zapošljavanje i ovo mi je dobro došlo. Stekla sam dosta iskustva ovdje, dosta sam naučila. Divni su ljudi. Kada sam došla iz Bosne, nisam dugo radila, onda sam počela 1 godinu dana da radim u osnovnoj školi Radovir Mitrović. Posle toga dugo godina nisam radila do ovog programa, a primala nisam ništa. Po završetku srednje škole bio sam u dilemi šta da radim i koji poslom da se bavim. Već sam nešto znao u ovom poslu, plus što je u mome gradu, to mi se sviđalo. Ujedno se je potrefio ovaj HELP-ov projekat u isto vrijeme i to je bila idealna prilika za mene da se afirmišem u poslu i da naučim to što sada znam. Nakon završene obuke, svih 40 polaznika dobit će sertifikat, a 15 najboljih i licenciranu diplomu organizatora obrazovanja odraslih za neko od deficitarnih zanimanja za koja su se učesnici opredijelili. Pored obezbjeđivanja opreme za 10 izabranih poslodavaca, a koja će omogućiti upošljavanje kandidata, i njihova lična primanja dotirana su sa po 200 eura. Dio kandidata zaposlen je na godinu sa mogućnošću produžetka angažmana. Ako to odgovara pretpostavljenima, ako smo ispunili ja sam spremna da produžim dalje i dosta sam zadovoljna. Godina imam 60, a 25 godina sam na zavodu. Ovo je za mene nova prilika, nova šansa i nadam se da ću da ostanem ovdje. Napredovao sam se stalno zapošljao, što je cilj svakog radnika, idealna stvar, pogotovo u ovim mlađim godinama, to je uspjeh. Pogledate, dosta omladine ide na studij i ostale stvari, ja sam prodilio ovome i mislim da nisam pogriješio. Formiranje kvalitetne i profesionalne radne snage, čime bi bio ublažen problem odlaska mladih iz gradova na sjeveru i rješavanja osnovnih egzistencijalnih pitanja ženske populacije, glavni su ciljevi projekta. Najbitnija je volja. Koliko god može biti što je projekata biti, ako čovjek ima volje da ostane i da nauči posao, to je najglavnije. I samo cilj zarada i znanje je mnogo bitno i veliko je bogatstvo. Prije nego što sam počela da radim ovdje nisam imala nikakva primanja i ovo mi je dobro došlo da malo kućni budžet, još pogotovo u ovoj situaciji korona, ovo je premija naći posao i početi da radiš nešto stabilno, samo da bi opstali. Imam porodicu, imam 2 djece i muža, imam studenta koji studira, da svakog mjeseca mu treba dati, a kad ne radite, boga mi teško. U 56. godini naći ovakav posao, ovo je puno mi znači. Žensko preduzetništvo sa akcentom na osobama sa posebnim potrebama u fokusu je pažnja radionice Zlatne ruke iz Bijelog Polja. Trenutno imamo 4 žene zaposlene u radionici DOO. Nadamo se u sljedećem periodu, ako bude potrebe, da ćemo povećati taj broj, a svakako sa povećanjem opreme povećavat ćemo i broj zaposlenih žena sa invaliditetom, jer mi smo prepoznati kao firma za žensko preduzetništvo. Zlatne ruke žena iz Bijelog Polja uglavnom proizvode HTZ opremu od najkvalitetnijih materijala i u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu, konkurentnu na domaćem tržištu. 30 km dalje, u Beranama, preduzeće Arte Home više od deceniju proizvodi kvalitetan namještaj.
Porodična firma ostvaruje zacrtanu viziju razvoja uprkos problemima uobičajenim za sjever Crne Gore. Naš stalni problem je nedostatak radne snage. S tim se problemom nosimo od samog osnivanja firme i ovog pravca proizvodnje namještaja. Inače, potekli smo još iz građevinarstva gdje smo do 2009. godine radili završne radove u građevinarstvu, onda se rodila ideja gdje smo krenuli sa proizvodnjom, ali stalno imamo taj problem i stalno se na tom dijelu spotičemo, ono što se kaže. Znači, nisu nam problem poslovi, nisu nam problem plasmani, samo nam je problem u kadru. Nedostatak kvalitetne i obučene radne snage i još uvijek postojeće biznis barijere, uprkos određenim pomacima, glavni su problemi koje prepoznaju poslodavci. Saradnja sa državnim institucijama u čijim resorima su privreda i zapošljavanje postoji, ali još uvijek nije dovoljno usmjerena na rješavanje ključnih problema. Saradnja sa Zavodom za zapošljavanje je jako dobra. Od strane institucije postoji inicijativa. Nažalost, veći problem imamo sa voljom ljudi da se uključe u te projekte sa Zavodom i sa nama. Najveći problem je to što mlada populacija je motivisana da ide vani ili ide izberana. Mnogi projekti, mnoge inicijative kojih naravno ima i od strane institucije i svega, mislim da nisu usaglašeni sa terenom. Mislim da postoji dosta tu problema gdje bi tu trebalo djelovati, gdje prepoznajem baš kod HELP-a da to primjenjuje prilično. Želim da se zahvalim predstavnicima HELP-a na veoma divnom programu i hvala Evropskoj uniji na podržanom programu. Zašto to kažem? Zato što su žene sa invaliditetom posebno ispod apsolutnog siromaštva i ovo osposobljavanje i zapošljavanje takvih lica je zaista nešto što je trebalo ne samo na sjeveru, nego i u čitavoj Crnoj Gori. Saradnja sa HELP-om bila je prekretnica koja je omogućila opstanak radionice Zlatne ruke, a višegodišnje učešće firme Arte Home u našim projektima uvijek je rezultiralo zapošljavanjem novih radnika. Dofek stana od 2015. pa onda Jasmin, pa evo sad imamo nove učesnike koji su isto pokazali interesovanje da nastave i da zasnuju svoj radni odnos, što je nama najveći interes. Nama mnogo znači, da kažem, ta ruka saradnje i pomoći u samom startu prilikom obuke. To je nama najveći, kao malim privrednicima, jedna najveći hendikep, znači da osposobimo radnike i samim tim kroz ovakve projekte dođemo jednostavnije do obučenog radnika. Ono što smo mi od HELP-a dobili to je da ova radionica, deo radionica Zlatne ruke, postane održiva. Prije nego što smo ušli u program HELP-a, mi smo imali samo 2 žene zaposlene u ovoj radionici. Sad u proteklih 5 mjeseci smo osposobili još 2 žene i to za deficitaran kadar za krojače u tekstilnoj industriji. Ovo je veoma divan projekat i divno je to što smo mi angažovali ta 2 lica, što smo dobili nedostajuću opremu u našoj radionici, na osnovu koje opreme ćemo mi zaposliti te 2 osobe na period od godinu dana. Ja bih prvenstveno iskoristio u priliku da se zahvalim organizaciji HELP koja ima senzibiliteta za sjever Crne Gore gdje je i prepoznala taj nedostatak nekog konkretnog znanja i neke konkretne obuke. Gdje su baš ovi projekti po meni najbolji modalitet za osposobljavanje i kreiranje nekih novih radnih mjesta. Dobro osmišljen projekat sa trajnim efektima i adekvatnom podrškom pravi je put za prevazilaženje nemotivisanosti i nezainteresovanosti mladih za rad u svojoj sredini i rješavanje egzistencijalnih pitanja ženske populacije. Iskustva onih koji su se profesionalno obučili uz programe HELP-a i tako našli kvalitetno zaposlenje najbolje govore o tome. Sugerišem im da krenu ovim putem. Negdje uspiva, negdje ne, ali znanje im je najbitnije, a sve ostalo će doći samo po sebi.